Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatillahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh bin Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sidi Syekh bin Hasan Al-Yashadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya. Adallahu amra fi siyaqafiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الحسنية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصائح الدينية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi wa maddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi maka saya calimannya dua wa akhadha kang tumandang sabaman fi dzikri dalam zikir lisan yang lawan lisan iman ayat alafa abaram yang namun dimati sabaman barang qalbi ang hadire atine man ma'alisane serta lisan hatta yasira hingga dadi sapa man iku zakiran wa kang zikir bima kelawan lisan karo ati jami'an halis kabehane takallufan kelawan den perdi fi awalil amri ing dalam kawitane perkara semala yazalu mangko nuli ora leren-leren sapa man iwajibu iku ngajekaken sapa man ala zalika ing atase mengkono zikir bil lisan wal qalb hatta yazuqa hingga nyicipi awal qalbu ati lazata zikri ing lazate zikir wa tusyriqalan mencarang aliyatase ati apa anwaru nur-nure zikir anda dalika mangko nalikane mengkono ngajekaken ya juru isa hadir apa ati bila takallufin kelawan ora kaperdi wala mu'nadan lan ora angkas bal rubbama suara balik terkadang bali sapa balik terkadang bali lan dadi sapa man iku ila halatin iku marang tingkah layam kenu kang ora kongang kang ora memungkinkan wa en halah ma sertane halah apa aswa baru sabar ma'azik anin zikri saking zikir wal ghaflatulan ora lali anu saking zikir semalamu mangka nuli ngerti sira rahimakumullah anna lidzikri eng setuna iku kedue zikir marang Gusti Allah adaban apa pira-pira tata krama wa anna hudura qalbi lan setuna hadir ati malisane sertane lisan hala zikri nalikane zikir nalika tingkah zikir wa huwa yahdurul qalb ahammu wa iku luweh pentinge adab wa agadulan luweh kokoh adab fa'alaikum mangkana marang sira bibi lawan hudur fa inna zakra mangstuna wong sing zikir iku layak adu meh sapa zakir yaslu iku tumeka sapa zakir ila syai'in marang suci-suci min fawaid dzikri saing pira-pira faidah zikir wa samarati lan buah-buah zikir al maksud dari kang den seja illa bil huduri kejaba lawan hadir ati. Jadi dijelaskan wa yang bagi liman akhadha fi dzikri bi lisanihi ayatakallafa ihdar qalbi ma'al lisani hatta yasira zakiran
bihima jami'an takallufan fi awal amri. Maka sebaiknya bagi seseorang yang berzikir dengan lisan maksudnya. Iku nek lisane berzikir mengucap kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, iku kan zikir. Maka atine ya ikutlah untuk menirukan bacaan lisan. Utawa muni artine lah. Terangno nek mau kan lisane muni subhanallah, atine melak muni subhanallah. Tapi bisa juga ketika lisan kita mengucapkan kalimat pujian marang Gusti Allah subhanallah, tapi atine hudur, melak hudur. Orang melak mengucap subhanallah tapi melak hudur. Nah, Gusti Allah Maha Suci. Ya, iku ya padha termasuk sehingga terus berzikir sehingga hati kita bisa merasakan lazatnya berzikir, enake berzikir, enake nyebut Gusti Allah, enake eling Gusti Allah. Wa tusyrika alaihi anwaruh, dan nur-nure zikir, cahaya-cahayane zikir marang Gusti Allah iku mencorong ing dalam ati. Jadi atine awak dhewe iso padhang. Semalamu rahimakumullah annalid dzikri adaban. Maka ketahuilah iki dawuh musannaf, maka ketahuilah bahasanya dalam berzikir itu ada beberapa adab, ada beberapa tata krama. Wa anna hudural qalbi ma'lisani hala dzikri huwa ahammuha wa akaduha. Dan bahasanya menghadirkan hati ketika lisan kita sedang berzikir itu termasuk salah satu adab ingkang penting, adab ingkang utama lah cara mana. Jadi ketika dia mengucap kalimat zikir, contoh iku mau subhanallah subhanallah, atine awak dhewe melak hadir, melak nek menyatakan cara gamane ketika awak dhewe lisane ngucap zikir, ngucap kalimat zikir, atine awak dhewe ya melak hadir. Fokus menyatakan nek Gusti Allah Maha Suci. Ora melak muni, atine ora melak muni Gusti Allah Maha Suci atau subhanallah subhanallah. Ya ora apa-apa, sing penting atine melak hadir ketika lisanne awak dhewe sedang berzikir, itu termasuk hudurul qalb. Dan itu termasuk adab yang penting, yang kokoh untuk dilakukan ketika sedang berzikir. Waalaikum bihi. Maka ketika kalian berzikir dengan lisan, mengucap kalimat pujian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, iku ya atine awak dhewe ya dihadirno. Aja lambene tok sing umi-umi, tapi atine ya melok berzikir. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidid dzikri wa samaratihi. Maka seseorang yang berzikir ketika melakukan hal-hal tersebut, maka ketika seorang yang berzikir melakukan adab tadi, berzikir atine ya hudur, maka itu nantinya insya Allah akan mendatangkan faedah berzikir, buah-buah berzikir, enake berzikir marang Gusti Allah. Enake ilang-ilang Gusti Allah. Jadi ngoten. Akmalil adabi wa ahsanil hayati wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.